Dragi moji, veseli i zdravi bili. Evo još jedan video pitanja i odgovori. Ovog puta govorimo o empatiji. Pitanje je postavljeno javno, ja ću ga sada pročitati, a odnosi se na moj post o empatiji koja je danas postala zaista umijeće patnje, odnosno toliko se povezujemo sa tuđim emocijama da na kraju nas košta našeg emocionalnog stanja. Pitanje je glasilo ovako, postavila ga je Koraljka. Voljela bih znati kako se može kontrolirati empatija, za sebe pitam hvala. Znači, ne pita za prijatelja, pita za sebe. Super. Ovako, doslovno značenje riječi empatija je uživljavanje. I to je upravo to, uživljavanje u nečije tuđe emocionalno stanje. Na početku ću odmah razlučiti normalnu ljudsku empatiju u kojoj se mi lako uživimo u tuđe stanje, jer uvijek gledamo kroz sebe, ali znači to je na neki način empatija koja govori nemoj nikad napraviti drugom ono što ne bi htio da se napravi tebi. I to je nešto što je nužno u cijelom ljudskom ponašanju, jedan altruizam, jedna samilost, jedna želja da pomognemo drugome, kao što bi mi voljeli da nama neko drugi pomogne. To je normalna empatija. Međutim, danas se zaista forsira empatija tipa, znaš, nisam mogla, toliko me srce bolilo, toliko meni to bilo teško, Znači, počinjemo štetiti sebi. S obzirom da se rekla empatija i uživljavanje, mi se zaista uživimo u nečije emocije, ali ne uživimo se u njihove emocije, nego se uživimo u svoje. Emocija je unutarnja reakcija na vanjsku situaciju, na ono što se događa vani. Naše reakcije unutarnje mi prvo učimo od svojih roditelja. Uz nekakve manje izmjene svi postajemo svoji roditelji. Reagiramo točno onako kako su oni reagirali. Bez obzira što nama ponekad smeta, pa ćemo reći ajme kako je mama ovako, moj tata onako, ali mi nepogrešivo kopiramo svoje roditelje. Kažem uz nekakve manje izmjene. Osim toga, imamo jedan iznimno jaki danas utjecaj medija i konstantno stimuliranje naših emocija. Evo neka se vratimo samo u jučerašnji dan. Utakmica Hrvatska-Norveška. Znači, uzbuđenje, navijanje, strah hoće li pobijediti, na kraju razočarenje. I na kraju opet nekakva ide utjeha. Onda kao eto, osvojili ste srebro, super, volimo vas. Ja. Onda nakon toga imamo koronavirus, strah, iščekivanje, bojimo se šta će biti, kako će biti. Onda gledamo turske sapunice. Ajme kako vi ovome mogao reći, kako ona onako bezobrazna, kako... Onda se tu saživljamo sa tilikove, tako da su naše emocije preko medija konstantno stimulirane. I mi u toj stimulaciji emocija u kojih ne znamo razlučiti, mi imamo cijeli jedan bunar pun zbrke. Kad se nekoj drugoj osobi nešto dogodi, loše, kad ta osoba odreagira u bilo kakvoj situaciji ili nešto što gledamo na televiziji, ako to izrezonira sa jednim dijelom onog našeg bunara, one naše energije koju smo pohranili na potpuno već neusklađeni način, jer mi u cijelom tom bunaru emocija, mi više nemamo ni kako ih posložiti. Tako da imamo jednu emocionalnu zbrku u sebi. I to danas se sve više i više događa. Odatle dolaze i razni psihološki problemi, da ne kažem da su to depresija, anksioznost, sve vrste problema dolaze iz toga što nismo posložili svoje emocije. I sad kažem, ako se pojavi osoba koja ima s nama, a sigurno će imati ako mi imamo bunar emocija, koja na neki način izrezonira s jednim dijelom tih naših emocija, mi otvaramo poklopac bunara, izlažemo sebe novim energijama koje nam ta osoba može dati i ne samo to, mi mislimo da smo mi se saživili sa emocijama te osobe. Ali, ako vi vidite dvoje ljudi, čujete dvoje ljudi da pričaju turski, a vi ne znate turski,
Je li možete vi išta s njima komentirati, je li možete se vi opredijeliti za nekoga od njih ili znati šta govore? Ne možete, jer ne znate turski. Tako i ovdje. Ako vi nemate u sebi već tu emociju koja se događa tome čovjeku, ako vi već niste, ako nemate iz čega prepoznat, vi nemate pojma što se događa. Znači, naša reakcija, naša ta pretjerana reakcija u kojoj se zaista izlažemo novoj emocionalnoj patnji je naša već postojeća emocija u nama. Znači, mi to imamo, mi to sad prepoznajemo, mi se uživljavamo u to, mi dapače čak uživamo u tome, u toj novoj patnji oko te emocije i onda pokupimo još nešto novo od te osobe jer smo otvorili svoj bunar neusklađenih i nesređenih emocija. Evo, i to je ono što ne valja. Napomenut ću nešto, postoje vidovnjaci, postoje ljudi koji mole, postoje ljudi kojima je ta empatija i to uživljavanje svrsishodno. Znači, oni to rade sa nekakvim rezultatom. Međutim, danas jedan gro ljudi to radi naprosto mazohistički, uživajući u toj patnji, ali bez ikakvog rezultata. Toj osobi s kojom ćete se uživiti, što je se to dogodilo, zajedno plakat, ridati, ne znam šta, nećete joj ništa pomoći s time. Ništa. A sebi ćete odmoći. Jer ćete svoje i onako loše emocionalno stanje još više pogoršati. Kažem, otvorili ste svoj bunar emocija, svoje nesređene emocije ste izložili, jer ste prepoznali to što je već u vama, već tu tugu, taj strah, tu neizvjesnost, tu patnju, to zlostavljanje, prepoznali ste već u sebi, otvorili ste poklopac i unutra vam ta osoba namjerno ili nenamjerno može sasuti još više negativnih energija. Evo, to je ono o čemu želim kazati. Dakle, sve naše odluke, izbori, reakcije, sve dolazi iz emocija. Vi čak sada kad su bili predsjednički izbori, vaše emocije su radili. Ne rezon, emocije. Ljudi u osobi koju žele izabrati, koju žele vidjeti na čelu države, vide ono što bi oni htjeli i ono što njima emotivno odgovara. Zato je jako važno da ne dozvolite da se s vama upravlja preko emocija. Da imate koliko toliko mogućnost da iskontrolirate ono što se događa u vama. To nikad neće biti 100%, jer mi smo takva bića, ali do te mjere da niste podložni toliko da zaista neko s vama može upravljati. Jer ako vi ne iskontrolirate svoje emocije, neko će početi kontrolirati vas. To je sigurno. Sada, da ne duljim ovaj video, iako ovdje ima dosta informacija, ja gledam često videa na YouTube-u i vidim da često neki ljudi ne daju nikakve vrijedne informacije, ali onako znaju pričati stvari koje ljudima odgovaraju, koje opet dobro padaju na te njihove emocije, to se ljudima sviđa. Ja vam želim dati zaista jednu informaciju koja će biti korisna za vas. Dakle, kad vidite da vam se događa, prepoznat ćete to. Prepoznat ćete da vas neko vuče u taj emotivni krah ponovni. Čim to osjetite, znači nemojte čekati da se ta emocija u vama rasplamsa, čim to osjetite, ko da zaustavite vrijeme, stanite i recite sebi što se događa. Kad mi se ovako nešto zadnji put dogodilo? Na što me ovo podsjeća? Na koga me ova osoba podsjeća? Zašto ovo osjećam? Pokušajte postaviti sebi neka pitanja u vezi toga točno što ste tada osjetili. Znači zašto? Šta se događa? Zašto me ovo vuče doli? Kad mi se ovako nešto slično dogodilo prije? Možda ćete dobiti odgovor, možda će vam doći nešto u pamet, u svijest, pa ćete reći sebi, ajme to je bilo to i to. Možda nećete. Ako se sjetite, ako se prisjetite šta je bilo i na što vas podsjeća ta situacija, krenite tapkat s time. Ok, on se sjetite. Ova situacija. Ono kad sam, ne znam, kad mi je brat rekao to i to, bubam, jel? Ono kad mi je mama kazala to i to, otpuštam. Ne dajte se uplest u ničije drame. Not my monkey, not my circus. Stojite dalje iz tuđih drama. Ne trebaju vam. A ako ne prepoznate točan, konkretan razlog te emocije
prepoznajte emociju. Na primjer, počne vas gušiti u grlu. Na primjer, dođe vam bučnina, znači nešto, nekakva reakcija u tijelu. Osjetite tu reakciju u tijelu i onda recite sebi, ok, ova mučnina, otpuštam. Ova mučnina, ja je otpuštam, ne trebam. Dok tapkate po sebi, nemojte misliti na problem, mislite na nešto lijepo, mislite kako će ovo ljeto, ja bi na to mislila, kako će biti lijepo ljeto, toplo i kako ćemo se kupat. Istapkajte, uhvatite se za zglob ruke, udahnite duboko, izdahnite i kažite mir. I onda opet pitajte sebe. Čemu ova reakcija? Kako se osjećam? O čemu se radi? Primijetite onaj odgovor koji vam da vaše tijelo. Vaše tijelo zna sve. Sve je pohranjeno u njemu, sva naša podsvijest. Sve je tu. Što god odgovor da vam da. Da li će vam dati, to je zbog te i te osobe kad je to napravila. To je ono, ne znam, kad si, ne znam, u školi pala. Ili to je ono kad, ne znam, bolite uši, ne možeš čuti ono što slušaš. Teško ti je slušati to što čuješ, pardon. Kogod odgovor da dobijete, tapkajte na to. Ja to sada otpuštam. Ako ne možete tog trenutka tapkat, jer možda nekom sastanku, u nekoj situaciji gdje se ne može, možete tapkat mentalno. Znači, zapamtite kako je vaš osjećaj prstiju po ovim točkama, između, sa strane, ispod i ključna kost. I onda zamišljajte u glavi kao da stvarno tapkate. To je mentalno tapkanje i to je isto nešto dobro čime možete taj podsvjesni dio očistiti. Ako se možete odvojiti pa otići negdje u WC, pa istapkat. I to je u redu. A ako ne možete ništa od toga, onda ćete se vratiti kući pa ćete to kući napraviti. Ali u svakom slučaju, tu emociju koja vam se u tom trenutku probudi, morate svjesno prepoznat, morate zaustaviti vrijeme, ostaviti poklopac na bunaru emocija, da ne uđe još više nečistoće unutra i istapkat taj dio koji je bio aktiviran. Sljedeći put ćete već biti jači. Sljedeći put kad se neka situacija dogodi, vi ćete već imati jednu emociju, nepotrebnu emociju manje. Ja ne kažem da mi moramo biti ljudi bez emocija, ali one moraju biti stavljene u nekakav red. One moraju biti, neću reći strogo kontrolirane, ali ću kazati da ne smijemo dozvoliti sebi da budemo kao marionete na koncu koje će neko pomicati kako hoće. Ako imate nekontrolirane emocije, ako ste u emotivnom neredu i zbrci, to ćete sigurno biti nečija meta. Ili na poslu, ili sa partnerom, ali postaćete nečija meta. Evo, ja se nadam da je ovo bilo jasno. Znam da je previše informacija, evo koliko u 13 minuta, možda malo previše informacija. Pogledajte video 2 puta ako treba, jer zaista ovo su vrijedne informacije za vas, da naučite ne samo kontrolirati svoje emocije, nego da se izdignete poviše onih energija, straha, zamjeranja, tuge, razočarenja, ogorčenosti, da se izdignete iznad tih energija i da živite možda nekako malo povišenijem nivou. Evo, ovo je jedan savršeni način, a s njime se može postići jako puno. Toliko od mene za ovaj put, vidimo se sljedeći.